I godišnje imamo između 300 i 400 studenta svake godine koji se upisuju nakon diplomskih studija dobijaju mesta na nekim od najprestižnijih svetskih univerziteta za master ili postdiplomske studije. Neki od njih dobijaju pune stipendije. Neki od njih dobijaju parcijalne stipendije. Neki od njih ne dobiju stipendije, ali imaju podršku Fonda za mlade talente Republike Srbije. Niko od njih, ukoliko se nastavi blokada i u februaru, niko od njih, da konačno i o tome pričamo, zato što više vremena nema, niko od njih neće moći da ispuni uslov da se upiše na te postdiplomske studije na tim prestižnim univerzitetima. Zato što niko od njih neće uspeti da završi fakultet u roku. Ko će biti odgovoran porodicama i mladim ljudima koji su dobili jedinstvenu životnu šansu da studiraju, rade master studije, postdiplomske studije na nekim od najprestižnijih svetskih univerziteta, kao što je Cambridge ili Oxford ili CTH u Cirihu ili bilo koji drugi. Zato što je neko odlučio da blokira fakultete i da ne da se izvodi nastava i da ne da se polažu ispiti. Kada nam ti roditelji dođu i kažu moje dete je propustilo životnu šansu, ko odgovara zbog čega i ko je to dopustio? Ko tačno u ovom društvu? Dakle, sve u svemu mislim da je zaista došlo vreme da pogledamo čitav spektar problema s kojima se suočavamo. Mislim da možemo da kažemo da je medeni mesec gotov i kao što i dekani i rektori znaju, dolazi taj trenutak u kome praktično prestaju sve šanse da mi ispravimo ovome. U kome mi dugujemo, svi mi, odgovore stotinama hiljada porodica u Republici Srbiji. Najmanje 230.000 porodica u Republici Srbiji. I onima koji su na budžetu, i onima koji su u studentskim domovima, i onima koji su samofinansirajući, i onima koji u ovom trenutku ciljaju na postdiplomske studije na nekim od najprestižnijih univerziteta i onima čije će porodice morati da odvajaju između 5 i 6 hiljada evra ove godine 2025. da vraćaju svoje studentske kredite, ni luk jeli, ni luk mirisali i svima ostalim.